Uni Khynnah ubala Shah Tynrah aka Thuk mentaka sengi hapok Don Bosco Square. Layung tep bau de Khynnah Skul jang St. Edmunds bat usong akal kelas 12. Layung bau de Khynnah udang buat menito exam. Bat tau udan apa kajing Shitom ka bajur ha ka bakalaran kajing kriak jang kiti kejat. Bat mentau udan apa ICU ha kawin ki hospital ke badan nang ba Guwahati. Ya kajing Shah aksiden jang Uni Khynnah layok bandring lembaga CCTV ke belabu apa Don Bosco Square. Bat kini kajing ja kala penbitar ke babon ki pajba ka bakala keno bakadai baik kajing penher state palat jang ki arsyaka. Ka babu jang ma umtang akan dikasengilan ni akan dikajaka hendrai. Ka bu jang ma ki pajba ki bayai ki biyang hanong ba shalong khamtam me a ki surok ba.